Zdravo ljudi, dobrodošli u moj novi video. Ja sam Jovana, kondicioni trener i danas radimo trening za oblikovanje nogu bez opreme. Pa da počnemo! Još 5, 4, 3, 2 i 1. Druga noga. Jedan. I 5. Sada bi se zagrejali, krećemo. Prva vežba, iskoraci u skoku. Znači radimo iskorak, hop. Izmenično jedna noga, pa druga. 30 sekundi. Može da počne. Stop. 10 sekundi pauza. Sljedeća vežba su iskoraci unazad. Prvo ćemo sa desnom nogom, a onda idemo plus, pa ćemo onda sa levom. Možemo da počnemo.
stop. 10 sekundi pauza. I idemo pulsacija. 30 sekundi. Možemo da. I možemo da počnemo. Tri, dva, jedan, stop. 10 sekundi pauza. I idemo sa levom nogom. Prvo iskoraci unazad, pa onda pulsacija. Možemo da počnemo. Stop. Sad je pulsacija. Tri, krećemo. Evo, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Pauza. Sljedeća vježba su ukršteni iskoraci. Pa onda radimo sumo čučnjeve. Druga vježba. U redu. Krećemo. Sad. I stop. 10 sekundi pauza. Idemo sumo čučnjevi. Možemo da počnemo. Kad ti podigneš gore, stegni zadnjicu. I sad odmah nastavljamo pulsaciju. Sad. Drži, drži. 3, 2, 1, stop. Odlično. Sljedeća vježba. Uradimo čučanj. Kad se podignemo gore, podignemo nogu u stranu. Naizmjenično jedna noga, pa druga. U redu. Ajde. 30 sekundi, može da počne.
Još jedan. Stop. Sljedeća vježba. Uradimo čučaj. Kad se podignemo gore, podignemo se na prste, vratimo. Uradimo čučaj, na prste, vratimo. U redu. Možemo da počnemo. Sad. Podigni se na prste. Još 3, 2, 1, stop. 10 sekundi pauza. Sljedeća vježba. Na kolenima smo. Podižemo se na čučanj. Ustanemo. Vratimo se na kolena. U redu. Naizmjenično jedna noga, pa druga. Možemo da počnemo sa 3, 2, 1. Malo brže. Još jedan. Bravo. I poslije dve vježbe za današnji trening jesu izdržaj u čučnju 30 sekundi i onda puls 30 sekundi. U redu. Možemo da počnemo. Krećemo. 3, 2, 1. Ajmo još 10. Drži. 3, 2, 1. Stop. 10 sekundi i posljednja vježba su pulsacije. Možemo da počnemo. Ajde, još 15. Ajmo još 5, 4, 3, 2, 1, stop. Bravo ljudi! Ukoliko želite, možete raditi 2 ili 3 serije ovih vežbi. I na kraju da se malo istegnemo jer sam noge puno radile. Hvala svima koji su danas vežbali sa mnom. Ukoliko vam se svidio video, lajkujte i podelite sa vašim prijateljima, prijavite se na moj kanal i
kliknite na zvonce kako bi dobijali obavještenja kada izađe novi video. I to je bilo to. Vidimo se u nekom od sljedećih videa. Ćao! I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.